Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sishelewana ndongo muhimu naona ni wambira ngwaba saba mahala ni wandu waliuzi nyakati zinunga bazi zingi basi wanadamu kamnunge na mbanongo wakango nokaya mbanongo yonge jose dia ensi kairi mbabe zayambe banga monawe namna zendongo zendombio liho domuri waho wanadamu kwa arimwa nyakati za mwiso na izono Mtume sallallahu alaihi wasallam yazonesha yao harima umma unu umuri ngojoka à peu près dans les 60 ans 63 ans comme ça. Donc ce qui fait que namrulo na ndongo wakango nokaya yo muhimu ya usedio wenji wa Komori wakango watabi hao harima nyakati zinu sababu nde siasa ya shiguguru ya farudisho wa Komori sheria pezi ya yambe. Tikasifanya commentary hari mwa video naona Fardi ni hadisi dai na mzee watu mzee Ashraf alafu hari mwa ze commentary nazifanya tiononi ajute ndungu mbili bon nimbo kangu juwezo nazifanya kujo jureje hari mwa video hari mwa Miria Fardi ni akau urongo ndai na mzee Ashraf lazima nzoni ajute andani harima ulemengu haswa baada Donald Trump ya rengezi ho Marekani hawaibadilia mpe partout uharima sensibali na mbali na ze si developer hama wa influencer wa influencelo na ila comportement politique ya Donald Trump ukawe namna ya politiki ya kansi ndo kaya hena wandu wajindo harimwansi gebidi wadojifikiria wadordiwe watu harimwezi zao kayo wajeni bukangu anjo harimwezi ezensi hizo shangwa songezao wenyewe si kwa nshindo. Donc yo idéologie politique bukaonge sainji ya partout harimwezi pays développés inclus en Asie bon notamment ici au Japon yani premier ministre ulio hunu nana bon en Europe etc. Donc c'est parti bukaonga zirumao harimwezi pays développés yani ngo unauze ndongo hamade na Donald Trump yazionao mais bon eze niveau ne méthodes iso différents umwa hivenze joka Donald Trump personnalité ya un peu agressive bon c'est sa personnalité shango jo pariso kaye wando alo harmoze simbali na mbali ngwa fikirio hamade na mnafikirio itongezo wajeni pia walio harmoze simbali na mbali ngwa jihunda uharma stress donc bose amfikirio mahalani bokao ngabo dohulo example njema do wando ensho Faransa ngo ensho harma nyiziro donc wando kwa tsure nouvelle wa facilement ze séjours hao donc wando kwa tabishi wao na en réalité tsidoka ya leo ze bureaux zija ya documents zinji au dossiers zinji mais c'est une politique bokao déjà engagée arimo ze pays développés ya u décourager wando wende zao. Donc politiki hiyo isange ndio na mvualisi halisi bona mjuao harima zensibali na mbali ili wandu wati irendeje wati influencer négativement les relations bilatérales ou les relations multilatérales entre les pays. Donc wandu jo fanyiliwa influencer wajeni walo harima zensibati no kazenongo zila mhazambwa clairement. Donc mais en action mungu parisokaze parti politique zirumao harima ze pays développés wafanya pression ou bien gardio joran bi hanamne ndo chini joka clear wadunga au ila ideologie politique ya Donald Trump wakaunga mwidunga au nyusipi. Donc hiyo nge hao message ya hena wandu walo harimwansi ukaya bon hena wandu walo nansi rekalunda wandu warensi ze dépendance. Donc bon hiyo nge interpelleo si wa Komori wandu wajukaya en réalité balem nansi watu walo la joritosha hata wakati si wasasi dombe banure kwa karitsu ruma ani kabati president kabati shandwa atsogira nsi komsa ondo atsojo nshindo chabane jasongeza wandu wa inshonai dabo baje wandu wamba mwanzo wa rumao au mwanzo wa rume halafu warenga ensi halafu warenga uze zaindini ze profiziti lwao nowe maraia halafu wajirumili yao. Donc yode yasongeza wandu watabia yao haku chabane nsi hatu bon surtout ngisiwe marahana nsi zinjinga sine bahari ngasina mna arudi ola uritosha. Donc alafu bon haulawa na ne politique international iliyo harma ulemengu
donc kabati bo pula barini si wa Komori kabati zo pula barini angebidwa wandu wane gabidwa wane Komori hata wandu wa kenanti normal namna bokao hamade mnatele na Zambia yonge juri toshanro wanyeshi wandu walo Faransa watambishi wao heze sejuru neze jao wenji wao wajanza kwa janza takende Faransa. Donc wandu watambishi wao nondo bon un peu partout dans le monde. Donc ce qui fait que kabati bahanu wopulia ndo kaya wandu wareje harmwensi yao nonde wawane hata ndo kenanti normal kena ukiri yani nsi yende siwa hamade namna yende siwa sinyakatizeni. Donc iyo de mana niamba ukaya rimaye problème international ya jiri yo wandu wa oblige wao wandu wende zao d'une façon indirecte wandu charmazeti zao. Donc sisi wa Komori ngebidio wandu wakubaliana ndongo bokao bon iyo de nukta mbili nanzo na yambe olio bon de dynamisme bokao bon iyo sisi wasaya sisi sotari angalie ebane mndo bokao ngubuje awe wandu bokao gushido mobilizo wandu wafanye mbandongo au ngabo babiza activité au niveau national zosongezando abadili regime hindini yode namna sisi rifanyao ni ukatira pariso kangabo mbokao au ngabo strategy tsainu ya ukaende ya badile regime si usaidia. Donc mono nyumeni banu mze Ashrafi hajuha amba declare gouvernement ya satena bon badawi abo fardini bumungo mono na wandu makadra wa satena. Donc mimi mzoni profitari mwesuje hiyo ukaya joka afwali. Donc bon wandu warendeje wandu wajukaya bano karitsina nti ya ukaya wandu washindane ideologique politique ani karitsina nti normal ya ukabanu leo wandu wakena parti politique hena wandu wambingu wanzo warume bano nti ya hatu esairanganyiha. Donc wandu wakubali ukaya bano abasainu ngarendo mbiyori kena nsirangu nge wandu wajiwanji uharima mishindano ya kisiasa. C'est-à-dire que hawaili yo abasa inu hawa ya coalition inu hawa ya alliance inu hawa ya ukaya wandu wasanganyi hewo nsipi andu wake bazima. Donc wandu watowe yezi nge wandu waje wanji harimo mbibambandano ya kisiasa na emeleo yayo ndiyo rilo na difference na sina wandu wenji hata wakati ula ya heze voti za 2023 wal zila zahema kandida menji ya opposition risanari wafanyile conviction hata zito zao baldu yao hama magaya ukabanu banu kariti mahala yo bankariti harimo situation yo andudambo kabanu ngaranzo fulani ya rume au banu amjuka uruma no c'est pas ça gasi harimo situation kaondoa kumbo wensi c'est tout. Donc quand on kumbo wensi donc wandu waja transition wandu wa barna majishi wandu warejeze mishinzi yansi nge wandu wanjie uharimu azebwana za kisiasa. Donc c'est ça ce qui est important nanzo ni ande wandu banu kay attention leo grand frère Ashrafi haja mbango ne su gouvernement pourquoi pas wandu su amini kay banu grand frère Ashrafi balaye afanye gouvernement ila bala afanye kila Qur'an kana jubadilia mais why onesokaya bo karna humkinishali soka basi hamade namna sisi rijuwawe zilo harmwa ya daula au niveau intérieur abo emba nongo wandu wajao kange jirio ndo kaya leo wanongo ishilo Abdul Hassan yambaza ngo za hensi badawe abo juzi wandu waishe si washamwali waonesa ukaya donc ngo en activité. Mais à part ces deux choses là kabati hata mbanongo ilio. Donc ce qui fait que quand ça qu'on profiter le dynamisme ya nyumeni yinu ya grand frère Ashrafi donc wandu wardi wakubaliana ze isi mundu nkunkurado zishi arenga wandu ambao union de l'opposition arenga wandu wa komredi arenga unatijini nasijini ni chabo isimu basi kabati hata action kairi wandu wa profite dynamisme ya nyumeni inu wandu wa diskute na grand frère Ashrafi wandu wafanye wandu wakubaliana pia wosonsi pia ukangarenda wari ngabo uziro hula wandu washinde welewana. Donc yetsongeza fikira yokale umri ya pare wandu waje wafanye coalition au discuter wandu pare se plan commun yani wandu warao wananyao wakati bo hakika mkadisi dena mndu ani mbuka suje ani namna ya fikiri yo ngo amamdu lo war mole mengundu aji au hono wandu ngo nambabiza difference ideologique ya husu kahena mndu ngono kanga bo taratibu tsaini nde taratibu ya kosteki wandu wavire halafu hono mndu bari habari jolange ne taratibu ile la kete harmashe tosha hai kongua ces relations. Donc c'est fou. Bon, donc ce qui fait que leo sujet Ashrafi no ikostaki bon wandu waheze ze mouvement bali na bali ze isimu na zimubani zinazo zivumbua toujours wandu waji approche na grand frère Ashrafi wandu waangalia kanga bo namna yoka wandu warekebesha namna bokao shaungo wandu wapangao block nzima
bloku nzima hiyo donc wandu wajokanga ono objectif nzima objectif ngebidio ribadili yeyezini ritowe c'est tout amrudini rejeze c'est pas le temps yoka wandu wafanye activité politique idéologique ya parti politique karti hiyo gari yoka bidio ribadili yezini yonitolo donc wandu waonde system ya coalition et alliance bo ya heze groupe mbali na mbali waje wa accompagne grand frère Ashrafi wandu wa discute namna ya ukawaleo wandu wafanye grupu nzima wetsanganyeze grupu nkubwa kao titelezi zamba donc wandu weshilia na dynamisme nzima ya ukaya bon abasa inu ngari renda oje ngari jipanga urendera rabadile yezi rito mbeba lukman dele jemvila donc et kama sala ne alliance parihania ze stratégie c'est facile ya kazi proposer wandu wajushida wafanye proposition ya ukaleo wandu wa mobiliser en réalité au niveau national donc wandu wabadilie yezi wandu wadumize donc wandu warejeze mishinzi ya kidaula wala hiyo ndio point ya vili na kanza ni onese voilà ye problemu tena ya mwiso bon sasa baze point muhimu cha ngamanzo ni sisinrio harimo wandu wakao vraiment yani bon c'est très difficile yokawa shigewelewe ukayabanu kenao mkinishia wandu wasofikiri namna nzima yani wandu wadingu mana no wandu wotsoshila no wandu wajoka wandu harimo bwana ngon shando sokale wengu fikiri namna fulani ndo kufutisha mru honguwa mru hao no mrola de amsoje ngamfano leo the problem ya ajiri baina ya Abdullah Abdul Hassan na Fardi ya problemu kawiri paswe zitwa tindizo bahi je problemu ya ndovi ya Razida na Abdullah Abdul Hassan nana zinrwaji bon shaizo deze muhimu bakawa vre maziri nuzwa kuwa ndwa tujango nunavi mais bon ce qui est clair il quand on s'y pie on opia ngo harumwe bana shahina mduga na metodin rwaji on donc metodila bo wakati bo mdugo no kabo zidapre derapage on ngo oniso s'y pie chongo harumo bloku nzima donc ce qui fait que bon ekakweli ya objectif do kando wabadilie zi comme priorité kabla yokando ndio njia harimo bwana za kisiasa pourquoi ndo hishiliana wandu wapanga bloku nzima mfano ndo wadunge system ya grand frère Ashrafi rahunda activité za ufanya au niveau national na vovonze wandu wafanya inrini mobilisation ya za kweli wakati wora to bwana woyi wakati wakari to bwana woyi bono wakati wahena mru ya enda ya dunga mru amini yo yani kwa ya jamba ukaba no mangori mweza nko kwa vraiment so nistajabisha c'est vraiment ngamjo misami mais il y a des gens au cause niveau za mbuka shibia adiriki barunga rendo mbio rende rakena hindi rende rakena wandu wa sharia rende rakena mahakama ya koli zengo hizo zirepete hata ngo bonadamu harawelewa c'est incroyable mru fulani yemuyi mru fulani kutujije no bangare ndo mbio rende rakena mahakama rendera kena mahakama kariye hansi hena mru accuse mru na nrongo au yono kimru yemui bali yabondo mbaba hanoro joko baleze accusation wonwende washtaki cha evanu ngoso jodo biromba do yemui kutufanya zida wena jauna jau donc hata ndoko so junru hufuba tino kaya hata hundu solution the solution dukarike vazima comme conclusion ya mirongozi ya hangu ritowe bwana woyi rendera kena mahakama inamruboka wo yeye ngutuhumloka yafanya zitonda za peu baada ya bunga baba hanwo karimbehe pourquoi melezo mangu yalo henam na yuba lo wanro so hanza welewe c'est incroyable non donc abunge bon ils ont des anniversaires abantu bon et c'est muhimu swafi sijona ndo profiter ya dynamisme ya nyumeni nende namna mimi neka uju ya armaza habari zenu dynamisme ya nyumeni inu ya mzee watu Ashrafi donc wandu wale wana wafanye coalition wandu wafanye alliance wandu waloze parti na wandeze groupe mbali na mbali donc riwangalie rifanye namna bokao rifanyazi ensemble rifanye mobilisation nzima rakando walo bonzero kando walo ndani donc bangar joshi ndari unrenzi yari rijan sortise ekambo avenze wakati huo ekarito we bwana hoi c'est fini tukone mdugu jonda yangare mdugu kaungu muamini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.